nong penyai ke Rumen futsal ke bakentup yau samla Alberto Nongsit, Carlos Nongsit baru ba sumar langswer mentah ke janmit kila penbena pait ba ya ke football coaching kam ke balai benai kaban sapenlong Hamadan futsal ke Rumen kabadan Hamau diang Hariboi district balang ba kan ka coaching kam kin sairap ya ki kena ke badan sam ha ke football bakin le cha ki trial baper jong ki club baper kaban salong le se kalat kelenti ya ki to ki badan sap ha ka football ba ha ka futsal ngai ba Alberto Nongsit aga jinur kalam jong ba sumarlam sumer bagi ba Carlos Nongsit mentasni ni pentip syafi ba nila sedang ya ka Rumen coaching camp jong ki football but ni ailaku jadi kena ibadah nadu sausnem hadu asnem nama niui mentagi por ba nidon kam ya ka program banilam ni kena khamtam ki kat kiberit syakmat ya ka jengil akai ke jompi niui ru agini ki por bamenta bagi don opportunity ba agini ki kena rit khamtam nama bagi don ki training center ki ba bun hakane ka jerla jongi dengan scam bagane ke sedang jongi nilak banyelam yaki syaka syakmat pangno ya ka bakila ban se yaki sap ka pong gejongki bagila ban represent na ka state kejongi ri state bisni de kejing sedang kejongi gadau hi basmat du kolom ba ni yogi matagi por yaki kena semla kiba don ni kejing jar kejing gejongki de ban entertain ya ka jimut jepat kejongki degi pli ya ka training coaching camp dagi karpa tu ya ki klik pa subha lada kidon ki kun ki jongpi bodon ni kasak thong subha pa ki kun ki jongpi nin plino ya kena ka admission jongka ban inquiry nin sa ai phone number ya ga ba pila pun dagi sir jongi ru amne i ba sumarlang sweat ide AIFF di coaching certified di bala detif ba natrai bo napi apa PE ke social media ila yalam di kena ban represent naka klub kejongki ya ka bakila yo penlita kai syaki jaka kubun daging scam lengba kan yang jempli jongi kamera ya ka jimba jingnyat apo ka han ri boy di tem kejongi tak kerja juga kadai Carlos Nongsit dengan juru dengan dari assistant coach jong i ba Sumarlang te kumbai i mene i enven jonga ba Alberto Nongsit ila ong ba la pli ya ka Rumen football ground kum ka coaching camp te ila don ka facility ka biang don ka toilet ka changing room ba ka jingle jongwan jungpi ka don hane po modul hi te ka juru ka por aba P1 ben kani kan namta kani ka coaching camp ngidon ka swimming pool ngidon ka restaurant ngidon ka car wash ka ba pila ban syong thai nakleng juga kum coach hakani ka coaching camp namla klem da ai ku blek pang ba Albert mo bat ka team jongi ka bala pen kre ya kani ka coaching camp ka ban sedang nadu ka Saturday ka ban wan mo bat ka admission ku bala patai hi mene kan sedang nadu Monday te ka jingtu jongi hi ka long ku long mene bangin ai ka jing kai ki kena ba kinwan cakmat mar hati pertama minta baro kia be tangi kejing puli henry kejing puli ke don kam rangkat ba kejing lekan tekan ni ke coaching kam kan yarap ki kena ban fokus haka sport bat ha kejing puli te nalo bangila yo ka jaka ka babiang tam yo ka madan ka babiang ka jaka ka belum ka facilities ka batip top idon ki facilities ka babiang bang ni te kan long kejing kerku sisala da ki kimi ki pa ya ki khon jengki jaga ni ka coaching kam ka ban sedang kan menraru ke jementoi tang ya yang district dari ka state namar beling ko banong umda ka India menta ka penkre banwat iki players na benta ka AIFF academy ka ba kiwa iki players na kata ka daw la rangi yo lupa iki kena jungi bakin stang hagini ki cam kan pensuk eki bakin let sagini ki trial ki balong ha ki club bahe nang bakin kiu te kata bro ka sedang na ka grassroots level klem ke grassroots ngimla ban leke dan nak kata kata kejeng sedang jong kani kan south nem hadu kat arts nem kan long kejeng kerku ya ke district ke state bat ya ki kemik pa na bentai ki kun ki jongki ni scam lembang ni coaching camp nilak men pemi ki players ki ba hampir
nama lomba Iser labon bagi player jadi lah represent naga state na Thai represent naga district ru. Jadi sekarang melomba kan naga coaching camp nila ban menrak di players bat bah for badan ga try out jong di players jong di club hair nila ban yalam niki baki yo ban represent kum di players bana warna Roman futsal. Jadi sekarang ba lomba ka kane ka coaching camp kinbud ki player ki ban sami na kane ka tanya di bogi jong ni but kan menrak ru ka jimun toy